Kwetu Kakujimini ni chola wetu Frank Chola kaibune na kaibula tujano kumbujimai twakwila kasai konso kaji tutenza mushindo jinzambi tusambila lelu njimo wabo mukwa vuba bikila ni site bashala bakulumpa bakala anyi ba mama bakala bamanya site bashala kako shituka bi site bashala to tukatubikila ni ku Chibombo Chimwanyi bachinyi Chibombo Chimwanyi balu bana betu balu bakatangas batubi hatabo batu basoma ku Lusekelo ki muvuba shintu la jina ko kushala Chibombo Chimwanyi nitwakula myanda ya mubiji anu mutu twama twambulisha ikwetu bakwa bamona buni mbibi bakwa bamona ntutu benza mutoyi bakwa bakaba benga kulonda ni bwali yeju twakwila no bya kwambulisha bantu kajimba nanga kumvana bantu baba bashima hali muntu mushima ko kibijwa mambya chabusho twasakijila nji ku Leja Bulela kaji kumpala kwa kubanga njingela twasakijila kuji chisumbu chinena cha Leja Bulela ku Etats-Unis bavubambi kila bambani chola wetu alwo mfika mwabao Chibombo Chimwanyi Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Accenti umu banasemaka pa Swahili. Swahili mission yetu ni kwetu Kakujimini Mswahili mishijuwe mukulumpa wetu utatu Frank Chola eyo twasakijila anjidite jako mema ndi bakafwa bakajika mwamba Pierre eyo twasakijila tatu Pierre tatu bakafwa bakajika kajaha tujihenyi mwabo tudiyewe tuditu bikilane tudi Chibombo Chimwanyi luhitadi lwa bana betu bena Leja Bulela lujidane kala la museo lupitaji lwa Leja Bulela mwina nchini Leja Bulela nchisumbu cha bana betu badi basomble kumatunga masanga mwena Amerika hebe bikira bwana Etats-Unis d'Amerique nunku bana ba mwena Kasai mbakungila benza chisumbu chabo di ngumba mudibike mu français bwana organisation sans but lucratif nunku bamunyika jene bwana Leja Bulela kala museo ngani wambi bimpa kala museo ngumo kubana betu
ba muti sumbu challenge bulela batubikala ne sangilu wabu kuchidimu musangu mohela manje to ya bena Amerika njine na bikola kudibde bafumeko matumosa nai batulanga apa mohela bayikile malo kasai ba lejana malo jumenza kwetu baisha bana badebalela malo kwetu kasai alors faditu kuja independence jukumbana batulanga batukutika jambaja baba janchu sha bidia batangala kabaye ko babu kadikala la museu ngumo kubana beto abo vomwikala balo muchisangilu nunkumpinje pa chisangilu chijika mutu yakufila kwenda kudibade baya kundeka bade ko makalu baya ko mashini nanku mulwendo lwa dihingana ja kwenda kala museu mwenza accident ne machine kala kufu nanku fajiba asili fitadi yelo bambi bwane mbo bo kulama kujida ja mwane twewe munkachi mwetu bidibi kaina bwane tuinika lufitadi ne kala museu kidinja kala museu yulu mubwati en tout cas bwana mwimpe bikola kaji lupitaji lwine lukani bijimu binga and conclure mpaka bidi mwane etu lupitaji yelu lujine bidimu mpinjeu 10 tete bas ko avancer timokomani ni bidimu 10 ne ngondi mikesa mutu kiwalukai tubajinga bwane chidimwechi nzai mutu kwachisha tutwilanga ku bonsu bo kusomba kwamwa ne bena mudimu bo ku fete ko ku bidimu 10 mbyakala museu wakala museu mweza mulimo wabungi mimpa tulejangana donc bo ku manifester disanka bikela bwane bo tusomba kabukamo karibu zambi longolola bana betu benji sumbwe chichi bane bane bo nitukutumina muntu bwane umuleje malo wadi mulongo mulungenyi ne tumona chirimo kwamba makutushana byanza twasakijira bana betu nujibateleja lupitaji lwa kala la museu chivumo lumanya twetu wajikumbujima katenda balumanya tu kaji lukaji ni bijimu 10 lupitaji lulu ambulusha bantu babunyi musangu ngalu mwabeu wakumpala ngamunyi bala bambula muntu ni mufwa ni uvubishi ngamunya bala nende lubilo ka nyebeje babofuma ko ino babofuma ku chibombo chaye ko cha village lwa makasi enza bwani mumuntu wao lupitaji kalu mwabeu to wakwamba bafika kumbujima lwa makasi muntu avwa moyenyi zami mweze lusa hange ebeshi bangamito muntu mvubimpa ibienza disanka impa kwenza malwana kwa bakulumpa bakatu benda benzabu baji ku France nuji babunyi baji ku Canada baji ku Irlande pasteuriser nuji babunyi nukebe no acha kwenza bwa kasai kimbamba ni muntu mbo ambulisha kasai konsto ambulishe banasha batanu basambombo bobo habaye bakambulisha ngana uko ataheba chola uko atahenda kajombo uko atahenda tel uko kimujimalo nankwa tetu njina ni mfumo jito ngalo enza ngani kabya kumbana to jingela mama mko twasakijira kimusomutele jina to mwenza bujimi bwenda kukananga kaji bujimi abo bwenyigani chola bio memo bushu wai cholabio njina jinji najiga jumatu kwa teza mushindo ni bio bya kasai mukulumpa tuambilako lufitaji muji mbulu monemwemu ndukese kumeso kajili wenze mudimu wa bungi be mulipitaji mutuli mudimu ya bungi mudimu wa kumpala mwakupesha babedi manga kupakijila kumva plainte yabu kumva chidimu bedu kwambila nkumunganga udimu tumakulu laboratoire service mwibiji utinenda fadimu bedi uyeku laboratoire benza mateta udifika nimo jibeji jenda kudimunganga nkumunganga
a un service de bien consultation munga mpinde kudi bona bidhabadi beji dia ku laboratoire ufunda manga wangata mubedi yao utembyazi baba munga bwana bo babanku muto abanga au babanku mulondolo labo kumona bwana bo numva bimpanyi kakumva bimpa nunku tujine chitupa chisatu chirwira bwana bo mwaba kuteka babeji mu français byamba nane salle d'observation bikara mubedi mubiri mufite bukola mubedi umoneka bwana mutekete bikola bwa muteka mu salle wa observation nanko afu mpindi uminga yetu idishi ala mpindi byonisha worere wa munga wa medecin bafila mpindi bwana bo je bakampanda nukatangila numuto bwanga ainsi de suite nanko fadi nchidini kwambila bwalu teleje nkwele kefu mukanda se donc tamo bande tujine réception consultation tujine observation ba malade donc fashisha tuine chileleji maternité mu français yenoi donc maternité a dit moi butu akile ba mamba de maf balela bapete mo boko kishila tuni pali mwana uvungamana ushinda mena minga ngijake bwana mwana dibimpa bambula mamu bampesha mukanda wa lwendo ufika kwenda kumbelo ujitu kunujibo akala nulelesha ba mamu ba mabyo wachitu yeche difitaji ndunen njumanya bwane watu afika jibo da kwenza chibilu cha mvula 10 netofatula bungi bwa bana bajabala jibo muchile lele lwejim kukadi bidimu 10 chitu mwa muchiko subwane kulumbi ngulonso yokweko kati twala bana basatu anyi bana ayimunda mwachile lele mutu ne bana bonso bele boni bimpa bombu ko munzu bwachile je bekusompinya mu maternité babalondolola bafatuka bimpa byonso bibienze kachana nanyi babafuta makuta nashikaji kutaka kesi bawulise chitu yechi njimo la bantu bose bajana bakenga singa kwa mituri kuchipo mu chimwanyi chipo mu chimwanyi boneka ni bantu bachiri babalo mu chimwanyi basombera mu abeo bungimbo abo tamina shine fa bantu lukama mwanda mukulu bayana batata nku Luigi menelo kwa chonda felu ani lufitali ku kala ku chibo muchimwangi luvone bwane bambulushe bana beto ababa tuni pedi bakankamana habu mbona kushino wane mbo mbona kweza chinganyi bo kuji supporter mu malwa mulondafu ne kuji kajila mu malwa mashilangana nanku lufitaji ba di balomomu baji bafuta tukuta tukesa bokulaji bwani chintu cha lusa nunku kakesa kadibo fila kwaku ni jambulisha bana beto bikokanaka tukumbaje twana nbwani bo tukala tombulisha bana beto aba kakesa njuma inu eta kwe balu malwa mibiji ani malu na ba minga ngajalo mba mai jiba jones mai inu eta kwe chilumu cha mai kachena nukuchiwa muchimwanyi to ni mu vile muchimambu cha mai tuntatulwa mai fadi basi lufitadi yelu ujimulu asa uvomu prevoir tander wa mai wa kapasite ka ntukumo kumiasatu kuchibangi jilu tuweza mudimu tulamini na kundambu fadibi kola wo majika tukeba kesa limo kumweneka tutombana beku nzaba bakambula mai balokutolela luta twal kuhita lubunyi kibana betu bari kwakanaka bobo twalwani kuneku twakumbaji tuli mushindu wakuno peshe koku chikobu chibu chidi cha mai kikwasa bu citerne de hanshe wewe kwasa twani hanshe wewe ne pompe wao nunku tuli capable waku fadi mvuliloka kwanta mai onso akulu wa balata kwela mu chinechi kwela moko mu mutandere dukulu kiada tombulisha bakweza buli mu abeo bonze mbono jiba ichimunanyi
Nzembu muchikoso tibashibuna mwanda mukulu fadigumi bwachinyi fato abanyi tiba muri muri torshi bunzu bwemo kale shinga ba mamu ulokulela nenu bamule torshi utatulobuni nanko chidi muchi mafanya batete baka ulo lipitadi bana betu bako kanaka batu tu nyama ko mikolo batu mi ba mambra bidi ba leje bulela bal moabeu kutwashila valise solaire ibidi ki tenda imu toka banko eza imu dimu ku bangela ku chidi mucha bidun bibidi bikumde chimu kutoka anyu lifitadi tuenza mvuli bidi hanyima bana betu kabidi kututwa nyama ko mikolo kutuma mpindieu chidi bigila mo chiluba bwane mo français yen wane système solaire kusuma mapano kusuma convertisseur kutwela mpindieu nzembu ya mikumbana ya ichisha butuku benza muri mbutuku bakijla babedi babondafa ne mabuni wonse yo mutoka to butuku wamufika butuku lumo kwa mashine tudi mu vile wa mujimai pinyo baminga baba bienza bya mujija nzambi jya nzambi anu beneshani yeshe nunu bafuta minganga mema nyinyi lombela nzambi kumpala mpala bwalo mbantu balibenza mudimu ne lusalo wa nzambi kakwene chintu tufuta ba munganga chijalama cha muntu wamba bwane nikale numfuta muri muri ngenza tetukokeshatso kadi bana betu abo batu batwanya mu mikolo mukakesa momo tumone bwana chituma kusumbuka bwanga nchinganyi chituma kwashibuli batu kwa chababa nchinganyi chituma kweza bwane mwabuti nza muri mwikala mone mankenda nchinganyi nku bwa jifutu mene comme tel nzami uri bafuta twasakejela bana betu nuji bateleja bantu bonso sueza mu nyumba kwa mburushangana tutu amani tushala basomba niyo million ilwa milliard ilwa bwaro bukola baro nyimanya muntu mukwabo ja uhetanu contrat wa 2 milliards de dollars ba banko zenenda mujimu muntu aufu zambi muntu aufu tushala tujila mwaji kaji bwanyi mema mvundo babana betu bali ku États-Unis bwanyi nashawe ku États-Unis nashaku Italie nashaku Norvège Suisse Allemagne wo muso kubole mu kisembo cha leja bulela mbikila nkosha numéro ani mukulu pana fila numéro ani compte Gmail wab ubafungila ubwela kokwe mu kisembo wachi baluwo mubwela dibo kala wangata na sha charge wabaminga na shaba tanu yeshi basambo kubanisha ko kujifutu ba docteur bonso baba tulonda no diba teleja no diba manyanka yenu mushindu tu mujimo yewo ba docteur kabuika ni ba docteur bakwa bali mu Italie no diba bonyi tuba vuluka koko mukwa boenda bamani njingena sha stern mukwa boenda bamani nyinu tumina ga boenda bamani njingezano mama Christine ma Christine mama Pauline Mujinga utuma kumanga makwa abwalu lusekeri kujibana baboba bana kabena bajabi mpato chino jin bahangile mpinyo mwa be unchin bino jinu manke eshinu ka biki shino jini Beyonce ka katela mwa mtu biki sheto tutu chana mumvita bwalu bwa katela mwa kudinga population ani kudinga bana betu badikula ani brebu hito luta tuchilo abuni bantu badi babungi badi batutanchila kade poko kashama jingabu kade ko shato chika ne mamu mojulela ufutan franga binu bisatu ani binayi muko amunu bihangila kade amunga manga benza mudimu bambula maga batomanga balelesha balonda mwana bimpa nanku twetu katwena bali bintu byonso to tudijinga ya kujundisha kumpala mpala chonda pelwechi bilonda shile ku
politique wa mudito kwa yetu kudi ba partenaire ba mu organisme ya Nations Unies bali batanchila bala kubona mwabeo bali batamle bon point laboratoire wenu kenu kale munda mo hospital yeluto ikala habula mun ko mutuni jika bo kwasa chibamba lishuko wabo ichibanta no laboratoire padi bolo ka bidi batangire banta zubudi ba mamu ba bedi bikishila kaba kakesebe bibi kene bwana mbo bikale mwabudi ba na fabula ba mamu habula ba ta habula kati mwana ba mamu ne bana mwabo mwehel tatanchi bina ba ta boko wabine badi bo fita bunji tudi bafika bujeka zubo kwako bikene bwana tukale mwabo mkwabo kati mo kole bo ku kale stock ya manga tu bo buanga ki lifitadi kati ne stock ya manga di kumbana bo kwambulisha bantu ne kubonda buri bigengi boto kinshingi kimanga kutwa kimanga kunisha manga konda hana bana badi badajibwa miabichani mikes tuni jinga bwali bintu abi bilobi abun tujunisha lifitadi miabi kala mijilekalela tuni jinga ne mai tombi wa mai miabi bidiye yi bitina bidiye bigan mi gomona bwa mai entento tuni mushifu mpindio tukali basha star no mohela mpindio kani mpindio fata mfuku ngondo achitema udi mvula muko wabulu ni bigana chini sibigana bwane miabi ya mai yako ya mai ikala ya bunyi banisha capacité wa mai ati tutoke bona mudimu tuni dijinga ne mushindo wa kuambula ba minga ngo bafishe kombele yabo bwali ku dio fune luseka bon so bolo makas mumvula ni mumushifu ani mushindo mohela tuni ba minga batri balomba bwani bigala bali kutombulisha bokufila bujitu kuchito kuchonda hilo dikene bwani tukale mushindo kubambula kubafishe mwabao kubambula kufishe kumabo ntatutu dinai itujinga bwani mbo kumpale kunzambi mutombulisha ne bana beta batwela menji mbula matari mutwela kabli menji na tudichu ntwechi bwana mbo chikala chinena bantu bonse bishtanchila ne chambulisha bantu bonse pa kujiltoto ki majinga mane natu nawo kujundisha kuikala ne manga kukumbaje bwimbo amayi kubanisha mene capacité ka mijulus bwana ilimo kala yambulisha bantu non seulement kujiye éclairer lubanza kadi muntu mule telefone wende sima kwa jumashila goko mutu limpine tu minute night twashila bantu telefone 50 francs mu dollar ni 50 francs cha shamanya dollar 50 ilimo ringi mone chitumbule chimo chidi luka mlo francs ngani ngamibidi kadi muntu lo kufile telefone ne 50 francs ulomba na shamanga gole mu toilette kena nauto kato nauto bintu byonso abia bitale bwana londafu ne kulama mwabe bimp tuna bijing ne kulunisha mwabe kabiti kimajinga tumanena baka ko bonso batulonda kujibintu bya bunyo atoto kwenza kukasai usana muntu ko je cholo wetu njibo kwenza chini ngambulisha banganyi kwetu akujana dutatu ngeze bishi kakuchapa yimona bunyo ba malo kwambulisha bana bashia kulupitaje député ba sénateur ba baluba ba ministre ba baluba Joseph Mpandaka wanga tanu machine majima wela mai ulwa mwa beu ubelela mai action munene bikola wanga tanu machine ya mai ulwa na mwa beu wamba bonso ba muna muchimwanye bambula mai chanana action mimpa kwa ntamo kutabunyi to ulwa machine bela mai machine buusha bala na mwa beu misa ona sha itano action minene bikolo mwabe uji bantu bahita jino la twasa kije bwalo tuambulisha kubana banshia jimgalanda tuambulisha bana banshia tuambulishe brown chimanga nene bali kuchinsansa nunyo ku Dubai matu konsu brown chimanga ntumugwamina kwetu bantu baba kenga kujuna sha $500 chola sumbai mai ndakela ikulupita jako bibienza disanga kujuna $1000 na sha $100 na sha 50 mwineo chola mwabaka diba kenga mwaba kampani basuma ma torche njindo moko di fondation André Kadima
Boani, nous voulons que l'hôpital de n'a pas lampadaire. Lampadaire n'a pas inaï. Bien ça dit 5. Tu veux que lampadaire inaï, mouma tumba mons. Bibi file ko sécurité. Ba honorable sénateur nous dit Babouni Babalouba. Honorable Edi Mundela, président Edi Mundela Kankou. Maman Olga, vous voulez que l'hôpital de lampadaire n'a pas inaï. En tout cas, on a besoin de tout chez nous. Tout. Toi, fais qu'on dégueule. Moi, on s'en est tout là qu'habitué. Nous te faisons ça. Kuji bana beto kwa baka bambulisha. Chindesha kwa kubinji jimbito. Bwa moyi mubi wa baluba. Hadi bantu bina bwa nkambulisha. Baba mwana mbunyi baba bantu bina mema. Wemo muji bana beto wa baluba. Mukulumba toi fais qu'on dégueule. Ndinko toi sakijila. Kadi ndimuso bwana bana beto manya. Bade moto mako bikabe une information fale je bulel bwane bo baso bwane ba manchi je bulel wenza ni bibitar mle je bulela ba ya point internet ba ya mu www.lejebulela.org au qui adresse ou site web internet nanko badi baso ko funda d'une façon particulière ba funda mu adresse électronique ou même liaison pierrebafouet@gmail.com pierrebafouet@hotmail.com ne ba fait renseignement et kala bas kolonde oui udi sente dia muleje bule même ndi muy manyinyi wa chisumbu cha deje bulela Mukasa oriental ni mukongo mwangalata. Toi ça dit va vous dites jamais peut. Bon. Allez, toi ça dit là ta fille kundekelu bana betu monso vaki babaka je ba kusela njimumanya nchiji muchisuku twende tukeba. Twende tukeba bimana myandai mimpa kukeba ko kubana ba Simon bintu yano muloji wanyi nchola. Ba muweto. Weta. Jina ngani? Ya nchilibia Elize. Oje nza munyu ngai. Tungenza munyu makuta bantu shinga kulelesha. Ulelesha? Bushi wai. Eyo. Munyu ambulisha bantu abunyu mabeo. Bikol. Uga bijimu binga mabeo. Bisambo. Bijimu bisambo. Ulimu bilongela kompotoni. To. Anu mune mwemu. Anu bushi wai. Nasema Kiswahili? Mimi nasema Kiswahili. Hapo tuko wapi? Tuko kusante ya Kalala museo. Unafanya nini hapa? Kazi yako nini? Mimi natunza bantu na kuzarisha. Mie mishu Swahili, mimi na debriaka para vile. Weto. Waitwa utatu waitwa. Bish. Mema njibimpa. Kaja woje ngani? Ndi munganga mwabeo. Munganga? Ujenze mujibunga munganga wapi? Kutobana nshinyanyi kwa kulelesha ngani? Wakakijila babeji kubatwa nshinyi kubalelesha kabichi. Kubalelesha? Kaka, mujibu wa bamama. Na setu tutu wenzetu batu babulonga mkalasi. Jua kulelesha nsha bamama batano. Haji wenzao. Bautaje bakufuta aja kuambulisha ni siku jenze ba kuambulisha bantu. Jinganza ba kuambulisha bantu. Mujimu ebuvu mulonga. Wodi muluba? Mema nji muluba. Wakwe. Wambaka wachimone. Kaka wambaka wachimone. Utumanya kasala kako ndongo myetu nyako tukakujuma kasala kako. Nji mukamanyi. Mema nyuma la bakala kwa mpumba kazaji. Wakuje mutoka nyi muntu akashi. Allez, toi ça qui là émission yetu nya kutoka kujiminyu. Wambije bangani? Kalumba Solange. Mamu Solange. Unasema Swahili? Mimi nasema Swahili. Hapa tuko wapi? Hapa tuko msitu Bashala Chibombo. Kazi yako ni nini? Kazi yangu ni technicien de laboratoire. Technicien de laboratoire. C'est pas les courants. Un courant laboratoire médical. Donc si quand j'ai tenu à examiner kutafuta malaria kani mtu na lukula bintu vile. Nije machine inenea au machine inaenea juu ya selon milliers. Alors tunatafuta tukue paka donc à la hauteur. Ndio souci yetu. Jina ngani? Jina Chovu Freddy infirmière, mais j'ai joué au rôle de musée pharmacien. Pinyo bu pharmacien, même mon mutu nsam. Ndibo kuno bwankai. Ningaji fila bilan bien beaucoup technicien au laboratoire, d'où on pêcha bilan baisha responsable du consulter
mwana banyeto adi mutu sama malaria yicha bakwesha manga malaria ni ya fièvre. Nyeme manya chena nje bimpoto ndibo kuno bwangai. Adi kuyuja bimpato tulimo kumayana sana no faida misanda tuli manga tumakwesha makwambulisha. Munga, toi tu parles français? Oui, oui. Ça va? Oui, ça va très bien. C'est quoi le nom? Jean Kalengaï. Et ici tu as quel travail? Infirmier titulaire de l'aire de santé de Kalala Museo comme structure dans laquelle je travaille. Des besoins ne peuvent pas manquer tout le temps. Nous sommes dans le monde médical et des besoins tant scientifiques que matériels peuvent toujours venir de temps en temps. Même Andi Yamba wa Mabel. Chilondo Jajansu. Kasangi Jini Mikao. Wa Mujukonjo Malumpong. Bishimama. Même Andi Bimba. Même Andi Munganga Mwabe ou structure wa Kalala Museo. Jingenza mijimu yonsu. Njinge recevoir. Njingondo han. Babantu bonsu nshini. Bana. Bakulumpa. Bakaji. Na shabalum. Njindele shakabichi. Ukani bijimu bingu. Meme bwa Kalala Museo. Njini bijimu bisatu. Munga katika ntu conseiller ko kuba mama betu ba ko kasai mbaso kulela kuchijim tuji tuba conseiller chaque fois ujibu balwa kubisalu anyi balonda chifimu cha sepen consultation prénatale tuji tuba bela bicol tuba leje mushindu kai ujimwa ko espacer naissance et puis na chabo balwa mena kupakaji bamana kwikala balela tujika bijituba longesha bajibika la bitaba tujituba ifeisha méthode ajimuntu mwakufika bwa kwa espace ko connaissance bwani mwana uchi nenda mu pambiji ana mwakule kukola bim yeye mwina mamu aheta kabijibukola bwa mubiji ale chantanta ubwani halo ikwimita jifuji kwabo alela ko ni bukola bwa mwaba utujitetu tujituheta kayo kesa so babeji bana baba teketa baboba bama mubajikulu kula batatu Mwalwani tuji fa wifi ni misoko yetu ya kompeng tuji to recevoir abantu bons kato na to recevoir an bacho kanyi ba mamuto munga katuni miengo to munga ngujuteka miengo wewe ujimwagala ni miengo lo munyeme na kujimunga ha ujufika kujimunga ye muteka miengo sikwashiki wakushi munga katuni miengo to Adiós. Kuchinu kuikala wenwe mamanye Kuchinu kuikala wenwe Enu mwambia libya bana benwe Kuchinu kuikala mwimpe Kuchinu kuikala wenwe mamanye Kuchinu kuikala wenwe Enu mwambia libya bana benwe Kuchinu kuikala mwimpe Najitele shaye Bana changanyika kulagimuka kwa chike Bena lelu na kutulula mikaji ya banyika Kutoko makasa Nesha watano tujive na motulwa itusombe kama kamwe Chimani no chabana wakamo Matubena nitu mukimo shimwe Ujila minamu kisombe Paka engole wakashikile Pula kale shagalu makongwe Mamwe Bena katanganyika kulagimuka kama chike Kalongwe Bena lelu na kutulula mikazi ya banyika Utoko makasa Nasha matanda tujive na mutulwa itusombe kama kamwe Chimanyi no chabana wakamo Matubena nitu mukimoshi Tujila mitamu misamba Waka engole wakashikile Fula kale shagalu makongwe Kamwe Watatu kuikana mbomwe Tulegele ni moyo mwe Kasunga ni lukinu Jitapulula jame kuni bisambe
elumbitu jitumona yajikemawe nukanuvangila bana bene wabubyana byumane kuja mafumo nashako kulubeni nulumbulule watwentu kuigana mbomwe tulengele ni moyo mwe tasuma nilukilu jitabulula jame kuni bisambe Obishaye yo bulele jabweje yo bulele bulela ga mutuko no mwana na shamu fomu yena bunku bajanye yo bulele jabweje yo bulele bulela ga mutuko no mwana na shamu fomu yena bunku bajanye Jikenga ja nsoko kumonji njisanga ja bana babantu jikenga ja mwene mibalelo njisanga ja bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga ja muka jimusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena kasai njisanga ja bukwa bisambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir bisonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga ja ba pasteur jisama jindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu ngisanga lya baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonsu bilinabi bakusungila moyi wenu